Amakuru yihutirwa tugiye kwinjiramo muri aka kanya rero ni amakuru rero ari kuvugwa ku itangazamakuru ndetse n'amatangazamakuru hirya agiye atandukanye. Ni inkuru rero yababaje abantu benshi cyane. Iyi nkuru rero nta yindi rero ni iyihoho yari iri mu karere ka Nyanza, ikaba yakoze impanuka irimo yerekeza mu karere ka Ruhango. Iyi hoho rero byavuze koko rero ko yishe abantu 7, 6 bagakomereka, aho ari imodoka ya tagisi yari igiye mu bukwe, aho bari baparitse ku ruhande barimo begeranya ibintu kugira ngo bibashe kuba byajyamo neza. Rero hoho yaje kuba yamanuka cyane iragenda ikubita ya tagisi rero. Tagisi rero kubera ko mo imbere hari harimo abantu rero byabaye ngombwa ko babyigana mu kuvamo rero, ariko byabaye iyanga birangira ya hoho ifunyanze ya tagisi. Rero abantu rero 7 rero bahise bitaba Imana, abandi 6 rero bari mu bitaro, ariko nabo bari kuvuga ko yuko nabo bashobora kuza kwitaba Imana. Rero polisi ikaba ishishikariza rero abatwara amamodokari bose kuzajya batwara imodokari bigengesereye neza cyane kandi batagenda bihuta. Rero uwo mushoferi utwaye hoho nawe yaje kwitaba Imana. Rero komvayeri we wari uyirimo aza kuza kuba yacika amaguru 2, ariko nabo nta cyizere bafite yuko ko ari bwaze kuza kuba yabaho. Reka mabwira ati we wakoze cyane wadukurikiranye. Rero ni byiza kuba wakanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wamenya amakuru tugenda tuvugira hirya no hino.